la dynamique lancée par notre parti, Authenticité et Modernité, le PAM, une dynamique organisationnelle qui s'accentue de plus en plus à l'horizon des élections de 2026. Nous avions choisi aujourd'hui, en tant que Conseil national, d'écouter les citoyens autour d'un sujet d'une très grande importance que nous estimons est un levier, est un point d'entrée, est un pilier, est un mur porteur dans leur permettant de regagner la confiance des citoyens. Le sujet, c'est la moralisation et la politique, la moralisation de la chose publique, la moralisation de la vie politique, de la vie partisane. La moralisation n'est pas dans son sens religieux, mais plutôt dans la mise en avant de la probité, de l'exemplarité des acteurs politiques et surtout prioriser l'intérêt public avant l'intérêt personnel. Au jour d'aujourd'hui, le regagner de la confiance des citoyens envers leurs institutions représentatives est un enjeu, est un défi qui doit être porté collectivement par l'ensemble des acteurs. Et nous estimons que d'ici 2026, les élections législatives de 2026 représentent une opportunité pour que chaque acteur politique, chaque structure, chaque parti mette en avant cet enjeu de taille qui est la moralisation. C'est la moralisation de l'action politique afin de regagner la confiance des citoyens et par conséquent contribuer contribuer dans la dynamique de développement que connaît notre pays et bien évidemment pour répondre aux différentes aspirations exprimées notamment par les jeunes et par le monde rural. حضروا معنا اليوم شكرا للمجتمع المدني اللي حافظ القوه الناس ديال اقليم انفا واللي غادي نشرح لكم دابا علاش درنا هذا اللقاء بهذه الصيغه هذه وعاد غادي نعطيكم لو ديرولي ديال اللقاء ديالنا كامل كيفاش غادي يمر واللي بغيتكم اول حاجه قبل ما نبدا الكلمه ديالي هو انكم تلتزموا معنا باللعبه ديال هذا اللقاء يعني انا كلشي يشارك في هذا اللي سميناها حنا واحد لعبه اللي غادي نشاركوا فيها اللي هي منها غادي نخرجوا المناقشه ديال المسؤولين ديال حزب الأسرة والمعاصرة. لوغ سميناه اولا نقاش مواطناتي ماشي لقاء فقط تواصلي، هو نقاش مواطناتي. علاش؟ لانه بغينا المواطن كيف كان منخرط بالحزب او ما كانش منخرط هو اللي بغينا نسمعوا له. Alaikum, mon nom est Rania El Razouli, je suis coordinatrice de programme au sein de la Fondation Friedrich Naumann pour la liberté au Maroc. Aujourd'hui, dans le cadre du partenariat que la Fondation Friedrich Naumann a avec le parti libéral PAM, nous avons organisé un événement, débat participatif où les participants sont invités à poser leurs questions aux responsables du PAM. Dans ce cadre, nous sommes très ravis de la participation des jeunes, aussi de toute la caste sociale de Casablanca. Merci. اليوم لأننا في إطار الأنشطة اللي تيقوم بها حزب الأسرة والمعاصرة المجلس الوطني واللي تعنى بواحد الموضوع اللي هو يعني ذو راهنية عند وتشد نقاش في المجتمع المغربي هو ديال التخليق في السياسة في العمل السياسي والأخلاق والتخليق ديال العمل السياسي. بالطبع كاين العديد من الخطب الملكيه اللي كانت تكلمت على هذا الموضوع وكان من اوائل الاحزاب اللي واكب هذه الخطب ويعني ونزل المقتضيات ديالها هو حزب الأسرة والمعاصرة اللي دار واحد الميثاق ديال الاخلاقيات. اليوم هذه الندوه هذه يعني ماشي ندوه تقليديه كلاسيكيه ولكن ندوه اللي عطات كيف لاحظتوا بان عطات الكلمه عطاتها للقاعه بحيث ان القاعه الجمهور المواطن الناخب من جهه اخرى هو اللي عنده الكلمه اليوم في القاعه باش يشوف شنو هو البرلماني اللي بغى شنو هما المواصفات بالطبع لا في الكفاءه ولا في الاخلاق ولا في المعقول اللي تيشوفوها المغاربه او تنتظروها من السياسي ومن البرلماني بصفه عامه. عضو مجلس وطني للحزب رئيس لجنه المساواه وتكافؤ الفرص. اليوم يعني الحزب اختار يعني انفتاح على جميع المواطنات والمواطنين من بينهم يعني النساء والشباب من اجل يعني الاستماع يعني الاراء ديالهم، الاستماع يعني الملاحظات ديالهم، المشاكل ديالهم، وكذلك يعني
كما تنقولوا جمع اكثر عدد من الملاحظات اللي ممكن ان يتبنى الحزب، وكذلك ان يغني بها البرنامج الانتخابي ديالو، خاصه نحن مقبلين على سنه انتخابيه هذه السنه. هذا هو الهدف من هذا النقاش اليوم. بسم الله الرحمن الرحيم. رمضان كريم لجميع المتتبعين والمغاربه كذلك هذا، ونتمنى ان شاء الله انه يتقبل الصيام والقيام. هذا اللقاء هو لقاء فعلا انا تشرفت الحضور ديالو، مادام ان الدعوه جاتني من الناس مسؤولين على حزب الاصاله والمعاصره، وهذه الندوه هي فعلا ندوه جات قبل من الاستحقاقات اللي غتكون تشريعيه في اخر السنه ديال هذا، في النصف الثاني ديال هذه السنه. فتخليق السياسه، وفعلا تخليق السياسه هذا يعني بالنسبه لي عنوان كبير، ولكن راه الفحوى واللب ديالو هي انه فعلا خصنا نمارسوا السياسه باش نرتقيوا بها. وكيف شفتي على اساس انه الشباب باش ينخرط، لان خصنا الان الشباب المثقف، الشباب اللي واعي، الشباب اللي هو منه طلبه، منهم تلاميذ، منهم ناس يعني موظفين. فخاصنا فعلا انه يكونوا تخليق في السياسه، لان السياسه ما بقاش عند المغربي الثقه في الناس اللي كيمارسوا السياسه او في السياسه عموما. علاش؟ لانه كيقول لك كاينه غير اكاذيب، كاينه وعود، ملي كيجيو استحقاقات كيجي غنديروا ما كيديرش، ما كيبقاوش يشوفوا، ما كيوقفش. فهذا الشيء كله خصو يحيد. وكذلك على انه البرلماني اللي هو ممثل الامه، ممثل الشعب، خصو يكون كيتحلى باخلاق عاليه، خصو يكون رمز المصداقيه، رمز ديال المعقول، رمز ديال هذا. هذا علاش كندويو على تخليق يعني السياسه. وهنا كندويو شنو المحاور اللي خص البرلماني يلعبها واللي خصو يهضر، واش يهضر على المشاريع، واش يهضر على الخصاص في مجال التعليم، في الصحه، في الشغل. فهذه مسائل وطنيه، ولكن البرلماني كذلك خصو يساهم في اطار العمل ديالو انه يكون ادرى بالقوانين، ادرى بالوضعيه الاجتماعيه ديال ديك المنطقه ديالو، باش يطالب بها من خلال الممارسه ديالو كمراقبه للحكومه. كنشكر الصحافه الوطنيه وكنشكر جاليه نيوز اللي اليوم استدعتنا، اليوم حاضره معنا لهذه الدعوه اللي نظمها الحزب الاصاله والمعاصره هنا بالجماعه ديال اونفا سو لا تيماتيك التخليق والسياسه. هي c'est une approche nouvelle qui a été adoptée par une parlementaire de Casablanca qui est Madame Nejwa Koukous, qui est d'ailleurs derrière l'organisation aujourd'hui de cette rencontre. اللي la parole كانت فيها اليوم الساكنه ديال الدار البيضاء واللي انا واحد منهم. لو ديبا aujourd'hui كيجي في ختام ديال الولايه الحكوميه وقرب الانتخابات، ولا تيماتيك هي اشنو كنتسناو حنا اليوم كبيضاويين وكساكنه ديال انفا من اي ان شاء الله اي واحد غيترشح انتخابات ولا شي واحد غيتم التصويت عليه ولا كبرلماني باش يلبي التطلعات ديالنا كساكنه. La thématique est très intéressante dans le sens où c'est nous qui l'animons avec des réponses et un débat clair. On a essayé de transmettre on va pas dire nos revendications, mais tout de même التطلعات ديالنا اليوم كساكنه ديال انفا بارابور لبزاف ديال المحاور اللي هما المحاور الاساسيه، المحاور الاجتماعيه خاصه اللي هما الصحه والتعليم والتشغيل وكذلك السكن وكذلك النقل. الحمد لله كاين بزاف ديال المتدخلين السياسيين اليوم اللي حاضرين معنا ومسؤولين اللي هما غادي ان شاء الله يجاوبونا على الاسئله هذه، وكنتمنى انه يلقى هذا اللقاء صدى طيب، وكنشكركم بزاف وكنتمنى لكم كل خير.